kita Ustadz Haji Arwandi Sosi. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan yang Maha Ada, ya, artinya itu. Nah, kita tadi kan nyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya maujud, wahai Tuhan yang Maha Ada, artinya itu kan. Kemudian la ilaha illallah, wahai Ma'bud, wahai Tuhan yang wajib disembah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus boleh buka sampai 100 kalau waktu panjang. Kalau waktu pendek ya boleh 50. Kalau pendek lagi boleh 33. Ya minimal 33. Ya yang pendeknya bagi kita dulu malas dulu enggak. Ya. Nah, baru imam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, 2 kali ya. Baru yang ketiga la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Nah, ketiga. Jamaahnya sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Nah, 2 kali. Yang ketiganya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Tapi boleh juga Pak ditambah. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh tak pakai sayyidina maksudnya? Boleh. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ada. Baru subhanallah wa bihamdihi. Kalau la ilaha illallah 33 kali, Pak, ini jangan diulang kali, ini bukan baik. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Boleh seperti itu. Boleh. Boleh. Baru ditutup lagi ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh. Ya. Sampai karim boleh. Baru ditutup lagi ya. Allahumma sholli ala nabiyyika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ya. Itu 2 kali. Baru ditutup. Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Baru Al-Fatihah. Baru membaca ayat kursi. Setelah membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak, sekarang kita praktekkan biar kita baca.
sebagai khalifah maupun sebagai makmum. Jadi jangan imamnya baca, jamaahnya harus sinkron. Tidak boleh pasing. Tidak boleh sekitar gitu aturannya. Belajar Pak. Iya. Bismillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa sallimu yang pakai yang kanan ini baik, yang kanan ini baik. Sebab ini bacaan Latin itu, bahasa Indonesia itu kadang-kadang jauh berbeda dengan bahasa. Ya. Ya. Jadi aku nanya sama si Pak, oh ini, Ya. ini kata, Ya. Ya. setelah aku rangkum, Ya. kata-katanya model ini, Ya. ada kekurangan. Ya. Jadi kita benari. Nah, sekarang Kita benari. ini Ya. Ya. Nah, ini tadi ini. Ya. Benar. Ini pendek, singkat, Ya. berbobot. Nah, ini kita ada. Oke, Pak. Ini yang nomornya 2 Pak ya. Ya. Allahumma sholli as-salatu Abdullah sholat. Nah, yang ini Pak De kita sama-sama ini. Coba kita sama-sama Bu, sama. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala as'adi makhluqatika habibillah
Bawah. Wasallim. Balik dia kembali. Astagfirullahalazim. Baca balik. Allahu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Sekali lagi. Stop. Jadilah. Taruhlah 100 kali. Jawab balik. Lanjutnya. Sekali lagi Wadi. Jawabnya. Di bawahnya masih Sayyidina Muhammad Rasulullah. Usayyidina. Rasulullah. Oke, sama-sama Bu. Coba deh bawahnya. Allahumma sholli ala. Sama-sama. Hati-hati baca wasallim itu ya. Wasallim itu bapak-bapak, ibu-ibu dan temannya wasallim. Dan saya contohkan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Bagaimana? Nama terus balik bawah sampai Sayyidina ya Rabbi sholli. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama.
sampai nastaghfirullahalazim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim nastaghfirullahal azim Allahumma sholli ala habibika. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cara bacanya seperti ini. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Memang bukan wa alihi. Ya. Ya, coba baca sekali lagi. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Lanjut tadi. Sekali lagi. Ya. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa Wa alihi. alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi tadi. Ya. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dari Allah. Pelan-pelan baik, Pak. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sama-sama. Oke, sudah kita ulang 3 kali. Selanjutnya, Pak. Salim. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan itu tanda panjang itu kan. Nah, ada garis pedang. Tanda pedang berarti dilakukan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada garis pedang 2 kali itu di atas. Berarti tangan. Nah, itu mainkan. Oke, terus.
macamnya. Walaupun kita terasa lama, ya, jadi tidak terasa bosan jamaahnya. Tidak terasa bosan. Nah, kemudian selanjutnya kata santai baik. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين Itu kan? رسول الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kan lemah. Ya. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أفضل الذكر ولقد له لا إله إلا الله. Itu tanpa baca itu mainkan. Jadi enak kalau tanpa baca itu mainkan. Tajwidnya itu. لا